أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله جل شأنه našem stvoritelju i gospodaru, a neizmjernim i bezbrojnim nimetima, blagodatima koji nas bašta, učimo, donosimo salavat na posljednjeg Allaha poslanika miljenika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Draga i poštovana braćo, cijenjene sestre u ime Islama, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ovo je posebna prilika, rijetka prilika, posebna čast koja nam je ukazana da je u ovom našem izgrađenom mesčidu, džami ili islamskom kulturnom centru, kako mi volimo kazati, da su danas sa nama da možemo poselamiti najveći zvaničnici islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na čelu sa uvaženim Hadžrejs Efendijom, doktorom Senj Efendijom Kavazovićem, sa njim u pratnju delegacije i tuzlanski muftija Vahid Efendija Fazlović, sanđaški muftija dr. Mevlud Efendija Dudić, tu je i naš muftija, muftija Santajs Bošnjaka u Njemačkoj, Paša Efendija Fetić, glavni imam i član Mošija Santajs Bošnjaka u Njemačkoj. Svima vama izražavamo dobrodošli, drago nam je da ste sa nama. Hvala vam što ste izdvojili vrijeme, molim Allaha dželle šanehu da vas za to obilato nagradi. Uvaženi Hadžrejs Efendija, poštovane muftije, glavni imam, dozvolite mi da vam ukratko predstavim ovu našu novoizgrađenu džamiju Islamski kulturni centar. Džemat Berhausen postoji od 1994. godine od Ramazana mjeseca, dakle pune 23 godine aktivnog rada. Trenutno imamo 380 članova, 380 porodica koje okupljamo. U Mektebu upisano oko 120 učenika. Dakle, to je džemat sa potencijalom svakog pogleda. Ovaj objekat džamiju smo započeli graditi 2015. godine u mjesecu februara. Tačnije, ovaj posjed, dakle, smo kupili krajem 2011. godine u mjesecu decembru, sredinom 2012. godine, početkom jula smo ga preuzeli u svoj posjed. Ovdje je bila jedna hala proizvodna, hala pekara, pored ima još stambeni objekat kuća. Dakle, tu halu smo morali demontirati, otpremiti na deponiju. Od 2012. godine do 2014. godine, skoro 2 godine, je trajao proces dobivanja građevinske dozvole za džamiju. Kao što pretpostavljate, to nije nimalo lag proces ovdje, bilo je i opstrukcija od strane pojedinih političkih stranaka, kao i pokušaja pisanja peticija, objavljivanja kojekakvih članaka u ovdašnjim novinama i tako dalje, ali Allah, hvala, sve je to predloženo, uspjeli smo, tako da smo 24. maja 2014. godine dobili građevinsku dozvolu. Tokom te 2 godine radilo se, dakle, priključene su pripreme u prizemlju stambenog objekta kuće, koja je također bila dio ovog proizvodnog pogona pekare. Tamo smo osposobili prostor za mešćid, za hranjanje, vidjet ćete kasnije inša Allah, jednu učionicu, kancelariju, tako da smo se 2014. godine 1. juna preselili u ovaj objekat. Dakle, još je tu bila hala, ali smo stvorili uslove da se možemo preseliti. Stari objekat koji je također bio vakuf smo prodali, dakle sve je alhamdulillah išlo tako glatko da nismo jedan dan bili da su prekidane džematske aktivnosti, dakle mekatska nastava, džume, namazi, dakle sve nesmetano se dobijalo. 2015. godine mjesec februar, tokom ujesen 2014. smo ušli u halu, 2015. smo ovdje morali vršiti pojačanje na temelju, s obzirom da je novi projekt, novi objekat, i već u martu 2015. godine počelo se zidati. U jesen 2015. godine završeni su
drugi radovi, tokom prošle godine 2016. ovdje nastavljeni su unutrašnji radovi. Evo, prošlu subotu smo sa svečano-medalskim programom stavili džamiju u funkciju. Dakle, džamija je poklanjana, nije svečano otvorena, zato što ima još toga prostora da se završi. Šta je to što treba da se završi? Ako bude u planu je gradnja munare, u ponedjeljak smo dobili i dozvolu za gradnju munare. To je Haber. Munara će biti visoka 15 metara. Također ostaju veliki dio zemljanih radova, nakon dobijemo parkinge, vlastaštajne, fasadu, da opremimo kuhinju, restoran. Objekat centar ima nešto malo više od 600 kvadratnih metara korisnog prostora, ne računajući stan i mama koji se nalazi na spratu kuće. Od toga, dakle, ovaj prostor za klanjanje mešnica mahom ima 191 kvadratni metar. Pored ovdje je multifunkcionalni prostor, višenamjenska sala 76 kvadrata. Na spratu iznad imamo dvije učionice od 36 kvadrata. Dvije strane, muška dole, ženska iznad, gore po 14 kvadrata, 28 kvadrata. Restoran sa kuhinjom, kako da buduća kafeterija, u prostoru gdje smo tokom 3 godine klanjali. 82 kvadrata, biblioteka 25 kvadrata, kancelarija 17 kvadrata, hodnici sami 60 kvadrata, ostali 18 kvadrata, imamo jedan saborski apartman 35 kvadrata, dakle nešto više od 600 kvadratnih metara korišnog prostora. Što se tiče troškova, možda je i to interesantno da se upoznamo. Ovaj objekat kad smo kupili, platili smo sa svim troškovima prevoda, prijepisa, marketinške provizije 420.000 eura, kuća, stambeni objekat sa halom. Do sada smo u gradnju uložili nešto više od 500.000 eura. Dakle, ne računamo u naš rad kao i način materijala koji smo dobivali od naših članova. Kompletni građevinski radovi su izraženi vlastitim snagama, dakle ne bi se bili da naši članovi su se žrtvovali. Pojedinci koji imaju građevinske firme, dobrovoljci ovdje na radnim akcijama, subotom smo imali do 50 aktivista koji su dolazili redovno se vršna gradnja. Interijer radio je arhitekta iz Sarajeva, Damir Tadlić, kaligrafija također umjetnici iz Sarajeva. U najkraćem, to je to. Naravno, kasnije ćemo proći kroz objekat za dalja pitanja, što ćemo vam otvoriti. Ja ću pozvati sada muftiju za njemačku Pašu Filipevića da vas imamo selami se obratiti, nakon njega ćemo se obratiti na rerekciju. Auzubillahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Uvaženi reći ulema, poštovani muftije, poštovani glavni imam, članovi mešihata, poštovani savjetnici, predsjednici džemata, poštovani domaćini na čelu sa imamom i predsjednikom džemata, braćo, sestre, slavu alejkum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Neće nam je drago da muslimani, bošnjaci u Njemačkoj dočekujemo Ramazan i Šerif na ovaj način da muslimanima, bošnjacima i svim drugim muslimanima poklanjamo u emane na korištenje, na upotrebu 4 novo izgrađene džamije i islamska centra. Šta bolje za Ramazan osim toga? A posebno mi je drago što pravno proklanjenje i svečano otvorenje ovih centara i džamija njima prisustvuje vrhovni poglavar Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, naš uvaženi Reis Gurek. To su dvije ovako radosti s kojima mi ovdje u Njemačkoj možemo da budemo ponosni i da na najljepši način simbolički dočekamo i uđemo u Ramazan. Prva simbolika je što su naše džamije simbol svjetlosti, a Ramazan je mjesec Kur'ana, je mjesec svjetlosti i drugo, Ramazan ili džamija je mjesec
ipak došao sa obrazom, doveo sam vam evo ovakvu visoku delegaciju, a zaslužili ste. Zaista želim da čestitam svima vama koji jeste ovdje, koji niste na čelu sa džematskim odborom, građanskim odborom, Duran Efendijom, i evo vidimo ovdje i stava, da kažem, predsjednika, ne znam, ili prvi svim predsjednicima koji ste učinili ovo i svima nama poklonili ovu ljepoticu, a ja ću kazati i ovom kvartu i ovom gradu. Ove džamije nisu samo naše, ovo su džamije i njihove, jer ovo čini sada reljef ovog kvarta i ovog grada. I mi se na najbolji način i kroz ova djela predstavljamo ovom narodu. Molim Allah da vam pomogne, da ovo dovedete do kraja, a ja pozivam predsjednika džemata da ustane, da mu čestitam i simbolički uručim jednu donaciju ispred Mešihata Islamske zajednice, ovom strani, koju naravno nisam donio u kovert, jer ne radimo više s kovertama, to će naš Sulejman Efendija da prebaci preko konta. Nije to puno, to je par hiljada eura. Ja bih najvolio da se to uradi i ugradi naravno Efendija da iskoristi za opremu Mekke. Jer džemat Oberhausen, pored ovih aktivnosti, je poznati džemat što se tiče, da kažemo, metodske nastave i Duran Efendija kao imam. I ja čestitam tebi i svima vama na ovo hajbi dijelu i eto jedna skromna donacija. Naravno, mi volimo, pošto ni rad nađe da to bude ovako pri kraju. A sada, samo da napomenem da znate, danas je tamo ova svečanost kod vaših komšija ovdje blizu, koji je u prilici dobro je da dođe na ikinju na nakupu džami, gdje će reći ulema svečano otvoriti džamiju i u džamiji se obratiti. Pa ako mogladne i prije one svečanosti u sali 19, da dođe ovamo u džamiju gdje će se reći ulema, ako Bog da inša Allah treba obratiti. A sada pozivam reći ulemu da vas poselami i da vam čestita ovo mubarek i hajdi dijelo. Salam alaikum. Salam. Poštovana braćo, cijeljene sestre, salame. Evo da, naravno, prvo vama izvučim salame iz Bosne, iz naše domovine i da kažem da mi je zaista drago da sam ovdje. Nekad davno, čini se da Duran Efendija, bio sam jednom 97. godine u ovom džematu, u onim starim prostorima, ali znate, kad ovo vidim danas ovdje, onda stvarno čovjek onako uzbuđen možda kaže samo hvala Allah. Hvala dragom Bogu. Kad ste na čestiti ljudi, kad često ovo radite, naravno zvolite da se radim ovdje našeg cijeljenog muftiju, našeg predsjednika Mešihata iz Sandžaka, Tuzlanskog muftiju. Ali želim naravno Duran Efendija, koga znam još iz adrese, čini mi se da su se oni malo nađe, godinu, ne znam, Duran, 2 godine. Dobro kad se sjećam i sjećam se ga i tada kao čestitog đaka, što vam kažem. Naravno, kažu kad poslanik kaže, kad vidite u nekome dobro, recite to. Ja to želim ovdje kazati, dakle, zaista. I drago mi je da ste ovdje, meni se čini malo iz Begove džamije, Unijevo i Daja, ne znam da li Begova i neka druga Gazina džamija moguće, ali drago mi je da ste zajedno bosanski duh ovdje na Predjelju u džamiji, da ste ovako lijepo ukrasili. Jer mislim da je ovo pravi način kako Bošnjaci trebaju i u džamiju, i vjeru, šalu, da tako kažemo, nositi taj naš bošnjački identitet, dakle, uvijek nešto
morati isticati ga. To sam rekli dan na Buni dole, pored one vode, teče na Buni voda, ona izvor tamo. I uvijek nama je bošnjacima to govori. Nemojte tuđe vode, pijte svoju vodu. Nema boljih voda, bosanskih voda. To je u svemu treba primijeniti. I u džami, i u našim kućama, u našim malama, u našem bilo kakvom odnosu, tako kažem. Čuvajte taj bošnjački, bosanski identitet gdje god ste i ovo je ovdje važno što ćemo danas prisutuje. I moram da to što sam ti rekao, zaista, evo već ovo je danas drugi dan, već sada mogu kazati da se mogu sa letom raditi radostan, ispunjen. Onim što ste vi postigli, što ste vi uspjeli. I danas sam to govorio na sjednici Mešihata, evo želim i ovdje vam to kazati. Mi iz naše domovine, kad odemo iz Bosne, sa sobom ponesemo samo jezik svoj. Ne možemo ponijeti ni brda, ni rijeke, ni naše male, ništa ne možemo ponijeti. Možemo samo ponijeti vjeru našu i jezik naš. I zbog toga je jako bitno i važno. Ovo što sam čuo 120 djece, kako si uzmio negdje da je ovdje. Eto, da samo to, da ništa drugo. Da samo to, vi ste svoju misiju ispunili što bi kazali. Svi smo mi svjesni da što jednog dana nam se ovaj svijet odliču prava. Ali, znate, ljudi su prolazili, djela su ipak ona koja traje. Koja se ne uvijek. Gazija je nedavno 1530 i neke sagradio džamiju, pa medresu, pa biblioteku, pa Hanika, pa imaret, pa Sadu, tako dalje. Nema Gazije. Otišlo Gazija s ovoga svijeta, ali Gazija nikad ne promijenila. Ostalo djelo da ga i danas i svaki dan Gazija medrese, svaki dan. Nema dan. Nema praznika kad mu se ime ne spominje i kad mu se hatma troši. Svaki. To govori da su djela neprazna, samo nas posjeća. Ne mora biti tako. Ali nas posjeća da su nam djela ipak neprazna. Ona ostaje za nas. I zbog toga budite sretni da ste ova generacija ovdje u Njemačkoj koja proširuje temelje. Znate, temelje se nekada proširuju, vi proširujete temelje našeg naroda ovdje, naše zajednice ovdje. Vi, i to sam neki dan sam bio u Americi vidio sada ovdje, neke godinu dana u Australiji, i tačno vidite kako Bošnjaci temelje svoje proširuju svugdje po svijetu. Preko čega? Preko ovih džamija, preko ovih naših centara. Dakle, Bosna više nije samo u onim granicama, da vidimo Bosnu na mnogim krajevima svijeta. Bog je nešto htio sa nama, jesmo doživjeli to što smo doživjeli, naravno, tragediju veliku, izgubili smo jako puno toga, ali smo i dobili na drugoj strani. Nikada Bog nešto ne uzme da na drugoj strani ne dade. I nikad ne znamo kakva je naša misija, zbog čega je to tako bilo. Njemu se vraćamo, naravno, moramo voditi računa o sebi da nam se zlatno događaju, ali ovo kad vidimo ovdje ipak možemo kazati da smo alhamdulillah kao narod uspjeli. Zato vam želim čestitati. I sada, ono što je najvažnije, dakle, to trebamo znati. Ovo ovdje je građeno ne radi nas koji smo ovdje godili, već za one koji još ne dođeli možda nisu. I ne znamo mi ovo lice. Nismo i nećemo i nikad susresti. Nećemo i nikad poznati. Gazija kada je pravio svoju džamiju, nikad nije znao da će nekakav usjed doći da pravio tu džamiju. Ne znam.
pa nas učite u školu, pa nas pripremaju da preuzmemo živote, odgovornosti za život, pa da svoju djecu također u taj isti proces slavnosti. Znači, nismo mi ponekad naravno svjesni ni šta činimo, ni šta smo učinili. Ovo vaše djela će biti svjesne generacije koje će doći posle vas, ta djeca, lica koja vi ne poznati neće. On će biti svjesni ovog vašeg djela, nego što smo mi danas. Naravno, nema djela bez znoja. Valja nas novi sačeva, valja nas novi sačeva, ali ono što kažemo, to je to kako treba da je. Bolje znoj nego krv. Bolje je da iz naših lica teče znoj nego da iz naših rana teče krv. A rane mogu biti različite. Nije to samo rana od nepređeša koji nam pokreći, nego rana i djeteta može biti. Ako ga ne odgojimo, ako ga ne učinimo čovjekom što bi kazali, ako ga ne učinimo, a to su džamije i to su koristi. Neću govoriti. Sjetim se uvijek Tolstoja, mi može ponovno govoriti. On kaže, dobro je dobar kad je kratak, a konopac kad je dug. Pa evo, ja ću završiti svoj govor. Još jedno hvala i molim samo kako Boga da vam pravu učinjeno. Da on bude samo zadovoljan i da budete ponos naše zajednice. Duran Efendija, tebi i cijelom džematu želim blagoslovljen i barek Ramazan, da ga Bog počekate Isusite pravoslavna. Hvala. Ja se zahvaljujem Hadži Efendiji na ovim kratkim, ali redovitim sadržajnim nasihatima i uputama našem mufti Baši Efendiji Petiću. Molim Allah da našem presu podari dobro zdravlje, da inša Allah vodi zajednicu svih nas na onaj način kako je Allah zadovoljan i da bude zadovoljan i sa njim i sa nama i sa svijetom zajednicom. Prouči još nekoga od ovih kolega imama da prouči braće Ašare, a Sandžačkog muftiju svoga kolegu sa fakulteta, doktora Mevlada Efendiju Dudića, da prouči da ovdje.
والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي قال في كتابه الكريم: استعيذ بالله إنما يعبد مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة. صدق رسول الله وصدق حبيب الله أو كما قال. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا كما تقبلت من عبادك الصالحين. اللهم بارك لنا في عملنا هذا، اللهم بارك لنا في جمعنا هذا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في هذا البلد، اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.